Festival Park. Mami sa leva ki vei ke muni, mami ke rea na klo, muni na tumberi ke mami, liu taki ke mami, me rawana tamai ke mami, neki mami tale taka, na inaki ni mami songo ni bata, na singa endai. Mami sa tatau na katalanga na mataka ni kuwa, na vika ke de sara enga rabi na klo, na loma ni madha ongo, na sol levu, na mbose kani loma muni, mami sa dambora ki vei ke muni na klo, apaga nui taki ke muni na tamai ke mami, ni koni na vei leu taki, koni na vei tumberi, koni na suli na kena waka sama na klo, na vei ka ke de sara enga rabi, mami sa valiu di ke muni kina, na klo na yalo tambu. Tagasaga ni singa endai na ngau na ongo, mami tatau na ki vei ke muni na klo, ni mami vanu ongo ko viti. Mami bakang bauta, me bakana vei ka, era bakang bauta na nei mami ngase, era sa leiva ki vei ke muni na klo, na vanongo viti me tutu ni apa muni. Muni ndau ngarabi kine ka baka roro tagi kina. Mami baka pina kataka na nonra masu. Oira na ni mami ngase era saliu. Ki mami mai vakila na kena binaka na kena mana ena ngau na endai. Dina mbeka na klo ni ndau mbolei na ni mami baka bauta. Na ni mami tuta katiko. Na nomuni sa klo levu, klo dina, klo mbula, klo ndau vesreki. Yaki mami masu na mataga ni singa endai. Sani mami masu. Tamai ke mami, nivu ke mami. Meke mami dina. Ena vei tavi so. E tu, meke mami ngarabe. Na nomuni lotu na vanua ke na mata ni tu. Mami sana numa ki vei ke muni na klo. Na mata ni tu e piti. Non rambula na veli utaki na presidenti na prime minister. Non na cabinet ministers na klo. Mami sa lewa non rambula vei ke muni. Non ramasu nang gang na leoni baba koso na klo na lewi viti na bono sagango viti men nomuni kamuni ndau baroro tagi kina oira sagana veli utaki na klo erandingi taki mami bagam bauta nyo kemuni nina bukeira men liutaki vandondonu na bono viti na kena ve ministries na klo mena raidi kina na nomuni dedere na nomuni langi kena nomuni baga tule wandondonu menan ronroba na non rambula na veli utaki meronin ronron na taudoko na mana na sautu ki veira na nei mami vanua na klo leoni vanua leoni baba kosolotu ki mami tigu bata e viti endai mami baga vina taka non rambula na ve matalotu ba Kristo era tu taka sagatiko na baga bauti ni lubemuni na ngone turango Jesu Kristo mami saleva na mbula ve ke muni tumberi ke mami, kena ni mami bakang bauta, meke mami ndau maroroya, ena ngau na rendre ke mami sotava na klo. Mami sanga ni ngule dava na matanga ni singa endai. Oira na luve ke mami ratu na ve bonuatan. Nambuda ni balu. Oira na luve ke mami era buli. Mami tatau na ka non rambula ve ke muni. Ni maroroira, ni liuta ki ira, kakaroni ira na klo. Mami sadambora non rambula na ni mami soli. Na lubei ke mami e viti endai. Na vekan rendre era sutava na klo na loma ni mata bubale. Na ngauni ni sereki e tui matanra. Mami sakerea na klo na nomuni vei maroroi. Na nomuni vei tango maki. Mera maroroi na klo. May na lang ngasaw bindi ni tevoro. Na lawaki ni tamata. Kaya na dagdaka ni vei baga tutongani. Sa tekibu metara. Ka malu-malumutaka na non rambula na ni mami sol-soli na lubei ke mami kerena kalo mera serauni ena ngaune ni sereki mera maroroi gara tango maki kara raidi sagati ko na kalo ena mata loloma mai vei ke muni mami dambora non rambula na itumbu-tumbu irna daw ni vei susu megi mami san daw ni vei susu vinaka daw ni vei maroroi vinaka ki veira na ni mami sol-soli binasa valebu na kalo na mataka ni singa endai na walebu ni rao meke mami paka dhubo ulu bata meke mami ngarabi kemuni na mataka ni kuwa ngosaka na ni mami masu mami kerena klo na nomuni ve bosoti ni bosota na ni mami malumalumu ni bosota ni mami nruka ni bosota na klo ni bunga na ngaunay malumalumu na ni mami paka mbauti kemuni na walebu na bosoti ke mami na nomuni nra sabsabaka tiri may na kawelatay na nra nilube muni na ngone turango Jesu kwa ke mami paka mbauta kwa na ni mami turanga koe tekin duru kina nan duru bagai andu a kedenga ka bagatu sana ya me kedenga ni sai kemuni na ne mami turang bosang na ne mami masu sa dambo ena damuni Jesu na ne mami turanga
kanei mami boambula. Amen. Medaka na lomamani, borbora, mai lumalang. Nisule mai vi keman, singango kakana rot keman. Nimbukoda manda na ni mami walwalada. Mebaka keman sambukoda uti, nondare sai walwalada be keman. Nika koni kauti keman kenaber. Kamani bombulai keman manada. Mata nitu, kena kau, kena langilang, kasangan ni mundo. Amen. Sere ndonan rau 5 karua, me sere ni nonda tadake ena mataka ni singa indai. Na sabalebu na sere, nonda le soni me wiliki vekenda na mataka ni kua. Sana kune mai na veala la tibou na ivola ne Matthew. Kena wase walu. Na wiliga sati nonda le soni mai na tiki na e rosan vulu katolu. Me adhoba na tiki na e rosan vulu kavitu. A Bible reading this morning is taken from the Gospel of Matthew chapter 8 verses 23 to 27. Au na wili ka sagatiko na kena wawandewa wagaviti. Ia ni salaki bondoka na wanga kokoya, era sa muri koya na nona tisai peli. Kareida sa tumbu na dhabalevu ena wasawasa. Asa luvu na wanga ena mbiau, asa mode kokoya. Sangai lako mai koir na nona tisai peli, kabagayan rati koya kakaya. Kemuni na turanga, wakambulai kenda, enda sa mate. Asa kaya beira kokoya, do sa rere ena buku ni daba.
Ko ke mundo sa lailai na no mundo pakambauta. Sangai tu ke kokoya, ka vuna uda na dangi ke na waswasa, asa marabu sarmai. Asa kinda dala ko ira na tamata, kakaya, e bakambia kai vei na itobo ni tamata ungo, ni sa talai rawa bua na dangi ke na waswasa. Tumberi kenda na kaluna elo tambu, e na rarama ni nona bosa, and the sangai rongoda na mataka ni singa and dendai. Sere ronan rau walu sanga bulu karua, moni bosa na turanga au samai wa waungo. Nalangati o tisaga na nonda serengo, and the sana sureta sati kuna nonda ndaubunau na mataka ni kua, taltalangase was in India, Reverend Dr. Emmanuel Ruben. Let us pray. God our Father, as you're about to open your word, we pray that you will give us the spiritual insight of your presence with us today and all the days of our life. In your name we pray. Amen. My theme this morning is Christ is with us in all the storms of our life. Drakibinaka sen drakindrendre, o kwana tiko batakenda kede. So, what shall we do? Friends, the experience the disciples went through, we all go in our lives as individual,
as family, as a community, as a church, and as a country. There is storms in our life all the time. The one who can deliver us from this storm is only Jesus Christ. So what shall we do? Shall we be like disciples? Nangaunan rendre le ibangara ichisu. Kemani sa mo detiko. Kemami sa bola kenimate. And it's a norm of the whole world today, and not only in our country. When we face difficulties, when we face problems, then we search for God. Then we search for our scriptures. Vamiminga nangaw ni mate, so mate. Dototolo, kau tala tuku-tuku be tala. Sa mate ota. Ota siniduro na balotu. Sa onga nga na babakoso. Balita saya dumay doon na lenga lebu, sa mate. Nangaw na yung bullet ko na mata, era sa sinin na luma, me kami binaka, me rabi binaka buwan na kalo. And that's the norm. Today's world. And I said to us country, especially our young people, when you want to get married, go and look for one taltala, go and look for one valotu. Taltala kirkere. Can my son get married? Can you do the marriage? What does your son know about marriage? What does your son know about purity in life? So in difficult times, friends, we should, before our difficult time comes in our life, we must be connected with God. Sa taringira disepeli, o Theo koya, sa marabunan raki. Who is this man? Even the wind, the waves, listen to him. This is the creator of this world, your creator and our creator. This is the one in his hands we have our salvation. Salvation belongs to Jesus Christ, and he can only give us salvation. Nothing in this world. Nambula tao mundo ne nona. Asini nonda. They ran to Jesus. Kemnia sa modetiko. Kemama isa bola kanimate. Lebonangona kenda sa modetiko. Yeah, he never sleeps. He watches over all his people. We know the famous parable of the lost sheep. 99 was safe. And Duayali, he went to look for that lost one. My friends, if you are listening today, if you are that lost one, Jesus is looking for you. Because in that environment, nandraki kemnia chikolomgo and nandraki bora. You cannot make your way back to even your home. You can not make your way even back to salvation. That is why Jesus Christ came to this world, to seek for the lost. He is who made you and me. He's the one who will take care of you and me. Let us stretch our hands to him today. Be my Lord. Be my master. Be my savior. And if you are saved, it's our responsibility to take the good news to others. It's just like baka doon na stoya daka na lutu sombu. Okay, boleh doon na ya maike kendo do lestal na korle talon tak. Oh na stoya binakaya. Sau binaka na ya kia. Iyo, erasa rongo soya na laku ke. Pakongo na tuktuk ni Jesus Kristo. He is the true God, the salvation. He is the
the healer, He is the provider, He is the sustainer, He is the protector. If you have experienced Jesus as a healer, as a provider, as a protector, we need to share that good news to others, not to question who is He. We all know who is He. He has died on the cross. He will no longer die on the cross again. He has given us the redemption. We are free from this world's darkness, and we need to free others. What did you do as a church? Tau ngarabi tu boleh buna lumenda itu kei. Erbe ngarabi tu mai peritania. Da boy bina kanira tiko keira. Ke kanda ena mataka enda indai. Rani dua telah matanga non da baso su lewu menta kinta bagi rekena na matani kwa. Da boleh. Eranda betiko Sandra na assistant bishop my West Pennsylvania serta lenga. Ang ganda pa menta kinta bagi resal telangan untuk na baso su lewu na matanga ni kwa. Okay. Tanda program muka terawan dapat nama tenikina. Akhirnya moni sangole mai tawan na nonda bo tunloa. Kati kung ko kana lamandunu ni rara nimbera ni ngai tebuani na nonda bengrabi. Oira na nonda bulangi era na mandola botiko na nonda songo ena mba ngoka era na tawana ani na bata ni bengrabi lebu. Baidor ni kina na langa sere. Nimbera ni ngai tebuti ko na nonda